Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Padam. Nyambar karakan menuju suasana di daerah kamu kalau dia punya jalan naik deh. Korbe. Nah guys, ini buka bungong ini, buka bungong, buka piah lo. Nyambang norakan ino bapak tayo para mi titiu rom gu ino sabi na urungka nyam naile naim kai lu golor naim kal dia dalam
Rồi về betul lengkap mandu minum rekan. Yang roba pantai di dia kaino. Baju ori nang nasi rekan. Ya rekan. Nyom murah-murah rekan lep tu marbe rekan. Ya, bar berman. Kam nai le. Ini lengkap mandu mana-mana. Magato minyu ram. Arat lengkap barang. Barkan. Ban buka le na nyopina wam kal tu le tu pak. Boleh berjana mit pina dekat. Untuk barang kali ni. Juga murah meriah rekan-rekan. Ya, yang boleh tu lampu segala macam. Ya, rekan-rekan. Anggu benar suasana ini di daerah kamu. Kamu naik. Rekan-rekan. Boleh ke ya aquarium jenjang no. Ya, boleh jadi bah mau di nang ibu paham dah segala macam. Langkah no kamu. Ya, ini rekan. Amban sino yang ke mana rekan. Bajai patu pantai lengkap barang kan. Ambar rekan. No ke kawasan kamu sini. Promo dari bos tu. Ambar rekan. Rekan dari taman tepi api jauh perjalanan. Empat rekan cewek lagi angkat rekan. Ya, boleh muda empat pinang angkat. Roba gerpuk tinggi ni angkat ni rekan. Kat barang batu ni dalam macam tek matok bagi di dalam je luar dekat pendu makan. Rekan no. Nya rekan-rekan jadi pak nai makau tu. Lu kena dua batu tu le. Ya empat. Jadi tak dua batu tu tengok kak. Ya, buat rekan. Tengok dah dok bos tu. Yang baraka. Berapa ni, Pak? 10.000 kilo. 3 kilo 25. Jangan banyak-banyak, setengah aja, Bang. Setengah aja bisa. Ini buah apa nih namanya, Bang? Capi. Ya. Sama kayak Bang. Oh, milih. Enggak apa aja, Bang. Nyambar rekan. Nyo hino buah capi ke rekan. Nyo kampung ini buah tutui. Yang ke menor rekan. Nyambar rekan poke no rekan. Nyambar. Gara-gara. Uro padari. Uro nyopi semangat ngungkat. Nyambar. Demi anak isteri rumah. Sebab yang kemenorkan nyamban. Kamu minum jap do setui. Dengan bau capi ke. Yang kemenan lerakan. Dia bawa kaya dah elok. Naik.
Ubah bawa panah ini kan. Ya. Bagi rekan-rekan yang nak pergi piah pau lengkap barang. Ubah chip tik faham dah. Lengkap baret. Nah, nak ubah rekan-rekan. Ya, mari kita lanjutkan perjalanan long bari. Puro Patari. Ya. Untuk menawarkan para pencari rupiah, beginilah rekan-rekan nya baca ibu-ibu lengkap baret promo itu marwe naik nyo karmen dah udah rekat jadi hanjit har main hapi orang kau le luar biasa rekan-rekan ronyo minggu war me udah pikir ronyo mat deh kau minggu yang ku menor rekan-rekan jadi nyo dengar ramai dah ulun rekan hanjit har main hapi le tapi boleh dia dah main lo nya rekan-rekan kaji dah sembung lo gunung hampah mapi dia rekan pah macet pah ramai dah ulun lebut mopo gogo hanya kebu kemana le rekan kamu kan dulu dah bawa minggu yang ke penuh suasana di tempat kamu di perantauan bantu rekan-rekan dia rekan-rekan kalau gerok kamu naik ya romantis orangnya dua rekan-rekan yang boleh urung-urung dekat minum jak no urung pak yang ku menang rekan-rekan butuh urung jaruski naik le pak merah urung kamacet katuh kamacet lo rekan-rekan boleh makanan somai, risol, bakso lengkap barang ini kan merapat juga no daerah arahmu ke Cikeas teman-teman ya rekan-rekan je kalau geroh di barang yang rungkat masyarakat kat rubah mencet tu empat pina di urung kapo situ di rekan-rekan tu dah mau buat rekan-rekan orang-rekan kagak dah buat boleh dalam kolor segala macam ngah jenjak nomor 4 jumnuan murah-murah buat dia ya rekan-rekan jika legro yang boleh ropi urung jam jin lalu baru di mana-mana buat boleh
yang suka. Mainan 10 ribuan, 10 ribu 50-an. Yang mereka bang empat dengan muka bawah jadi. Dia dengan ngobrol ruah meriah. Yang ini ladu-ladu. Barkan, dia kadang roy rekan. Ibu arah yang urung rekan, mekacang ali urung rekan. Murah meriah. Nampak yang buat ada. Yang dengan selfie. Murah meriah. Udah gas. Teman-teman, bawah. Yang rekan yang pelip tenang ni jak you know megno you know. Ang grup lang krengkengan. Nampak kan kibat lega tu. Ya, jadi tengok kat tu basa dah menang. Pak pun dah mulai ajar. Nampak mana. Yang tu lagi rekan-rekan suasana daerah Kemuningan. Nampak. Segala macam ini, rogleti, kuah segala macam. Jadi teman-teman tanya Cino tak ada kuih pencung. Pai muka kuih pencung. Kursa yang muka pai daerah yang muka. Yang kerja pam kau pencung. Yang ke mana negara 4 hari dah urut ini.
Ya, kamu juga rekan bunga macet. Awam kabui pencung. Mbak rekan apa lagi tidak gambar. Boleh tu kok. Ala bangunan belakang rapai penuh. Ya, barakah. Cara baik ya. Awak kan. Cawan pingan cupai menjajah. Rekan-rekan. Gatu lompat dapat ke gunung. Tonai le, nyu ana min. Mela dula tu ba oh. Buang baru berkah tonai. Okey rekan-rekan Koji B2 ne like, komen dan subscribe. Jangan lupa nonton weh. Rekan ni pak abang kat Kui Pencung. Nai le. Jadi lupa ni oh. Dari kau jalan. Bulu. Yang mana? Ya, satu. Nyambar rekan-rekan. Ronyo dia kat Truk Bak Pencung. Nai le. Sama abang tanya. Terima kasih bang ya. Nyambar rekan-rekan. Dari Gunogon kahit dapat nyobat Pencung. Nyambar rekan. Jadi ilung kat Truk Kude je nu. Nyambar. Kahit top tu aku ambil Kui Pencung. Wajib jumpa boleh jalan yang dah naik kan. Kamu naik dek. Nyambar. Mari rekan-rekan kita coba Kui Pencung ini. Kuna sama lagi ya cik sidir mana-mana. Nyambar rekan. Mantap dah rekan-rekan. Nyambar Kui Pencung. Rasa keju di mana-mana. Bela mantap bang. Nampak. Apa itu rekan? Dua berguna. Ini ikut buat tepi teman-teman. Nampak. Naik deh. Nyo dia patengok buat tu inan. Ini buat tepi. 3 kilo, ikut be. Kamu naik deh, ber man. Enggak ada rekan-rekan. Kamu naik deh. Pada tak. Baru ambil. Baru betul nak. Ni kampung ada keluarga kan. Yang nak bangun terjadi bangun lagi berapa. Ni adik.
Nyambarkan. Beda hal begitu ini. Begitu ini betul beda dengan kampung Pulau Mata. Nyora tadi, betul lagi baju. Rami, ada baju rami. Yang rami-ramian. Ya, bagi rekan-rekan B2 like, komen, subscribe. Ya, buat. B2 press video lu selanjutnya. Buku. Kakak. Kajian ada kakak.